Tuan na siwas kayo matlilimit lala. Dutangin tas tamsinge oktabalan ya. Atik interest kalbat kawi gawos. Ingan chilpe kani pray ay tayo ke malutut mars misinge ya. Mara si fesi magatet kan ke misinge ya. Eta ka samsam na ke karngin yak masap non Christ arkechon sa pas ngalakos. Fas singalun ke singalit kos. Pangan si fesi las magatem tayang ke nakilan misinge ya. Kaksakin gat ke maulas kayo nga kuminda ka long last ko nge taga ni praile bagat fast na met ki malutut ma asha nakna skipel singe wiya in share life kasa masin mo din network loman bagat fast na met klamalan singat ke maulas ikat kan mano kan to kan ikilan singe ya kate the komisinge in kan to kan samsam kun ke karngan din masaplan Christ keep Christ commandment pamalutut matakain gaskat kilan misinge ya an age pelan gan bain gawos na kaywa met ma astar ke background an
Ekos mai frataka pe ingan wigatjang. Kadin kan takani ke melutu chima ashkilen misengenge. Ingan kasikat kewa. Apa nengara kadingan kun palanglan kat. Indaga koi kat kilen misengya karangan kat. Kat kaksakanal. Anak yang akalemia melutut misengya bange. Karangan masa plan kat. Nap metti kita fashion beda kadin lang laun sukungai fataka. Inchud be tafula magatantang na kaya. Nganjin kat ke mo lashkewa. Klomalan singkat ke mo lashkewa. Kloke kat kat kani. Kilen misengya inkain. Sisin sige kastan kada. Kaksakanal. Metti kita fashion meta. Ankain bain gos na kayo ama. Ashpetari ki background an. Ngayon nakatako lang din fashion met ki. Kanila sa ki proy. Nakat pa fashion met na ki akatay ama. Arch ki maluto chima. Anyam dash kilen misengya. Tangani spell an kaksakin kat ki was. Ki was taga wigat ki pelin lutut pa balash misengya. Kaksakin kat ki. Kada tagaan samram kuin ki chon sapta singal akors. Was singal lun ki singal mekors. The metigat fashion meta kat tagani. Spell singe. In proy ki ma best ma. Arch pe yama dash ta metti ki mana ke wakadin sangkulan sin kat ki mo lash. Kaksakanal. Ki kat mo chun silen sasya.
Kosminarski backgroundan kosmoya sin smosta sikasan inakkay kat kaywa pangamalutut si mga taka kaya. Klonsin kat kemolas katuni bray. Kat kaksakin gom kat papat masin kasaw. Kumsul pe shukya molas nang isilen sa asya katutsak. Inbui matwerin kaksakin gom kilan misingyo. Kiplan in salvation si lom nga kom spama wan kulo si fan nandim to kamisya kashmaita katlang si fakulo malap na sumke. Kat kaksakin gom naknas kasyakat kilan misingyo. Kemalutut lom maash in kasyakat kaywa. Pray lasha kat intrek pemit wias mamda in Berlin ashur laki pelsinge. Kemenas lalos. Eke oyan kaywa matkan kishang lalal fungi lasha. Katli fosya klan bela. Katli fosya klan met kol lasha. Tasak ta baingi wakata mama. Kasso makkalim na sishtak. Shao fele mo wangen le. E kasso me an nituk ma pat. Panagat ngishesyum. Katlash nakmanas. Shukye bash gat. Akkalim na sish. Didigat kemalutut wul. Kat kilo malap na siyum. Kat ngishesyum. The call min kain kashikat isung ya kasfal nasin met kol na kewa yok na naki shutdown ng government ingan kashikat pe kasi kelya las ke kasi oyema fungul pelal fungilasha na relationship kana ke iplan rent ka iplan money ka na sin ke na rekma kat ngishe sum gat papa kom make fun na kan kashikat nake health lasha kat kiye be mana kwen boom lalal fungila kumara akwaklom fall nake silalalom wanagalela kat inakflatikom kaksekinkom kenem kadagalan pasnamed amen Uklamalap ki ashlobosan kitagalowosin kan wikat kitkan masifan na kemalutut sima ashmisingya kadatakan sham kun ke Gospel of John sapta singalako singalu na ke singalit ko pamalutut si madaka ngayon. Napayan na nga kadita la John el sisin gospel ma arskiw lang sa sinada siya. Anak kikadak kalimi kaya papal nata siya. Kita katalik na kikay siye. Kanin kere kore ke puk. May ko simet ngan bugin masap. Singalu siya aklu mamli ke stin ke skuna ngan. Pukin sham mata ke ulang mataan. May ko siya takongan pukin wisdom lalmet met. Pasop siyam so kasi Ecclesiastes na Solomon. May ko siya takongan pa pukin Pal of let the may korskel Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel. Na buk singalu lalangan pukin bala siya. Osea, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, kay Zechariah. At li na ki I was itukngan ako siya lungol siya 4:1-21:1 Gospel ako pa Gospel al chonta ka kamjingya nara to maklukson bangen bukin rek masi pange pabukin istrusi fan na ramada ke uleng sasyan leta lungol sige uleng sasyan banda ke Rome Corinth Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica, Timotheus, Philemon, Hebrew, James, Peter, John, Jude. Na buksya flashingan ba fakya, Revelation. Bukon ngulan gos na kewa ba katash kenge. Na kita kalan ko siya online ministry msingya patu ko na yasin ko na tasya nage si fe si matakan karangan kat msingya in kain karangan masaplan Christ. Kasing disan bangan, keep Christ's commandment. Nara bangat ako lasha, metigat fast na metang anaklin kom, tambay kinye, kloke arsloman, kaksigin kat kimo lash kaywa. Makulon sin kat kikat kain taka, masifan na ki, kalmen faklaga ba, kikat ka, injud ba taka kilan singin taka, orela kisin kaksaklas na sin kata. Naknas, vine, moisas, sum kasubos, nakpanas, click like and share ke livecast lasha. May kinit proklasha ka din kain. Tafila pe gospel an sin met lasha. Ana kaya kalimiyak ki mas mastan ki metolong lalgos. Fasing lalgos ke longon.
Kat kuloki malutut matagan gashikat msingeo, anaking akalamian, gospel alchon by the gun gashikat ki magadashkenge. Naraki gospel jinge, etagana shesh, got in the climax, full purpose of God's in Christ. Nara gospel to lungeg, katagalotoy kel Jesus. What it did and what he felt, we have seen the eye points of his life in ministry. Katitag supernatural birth lala, ke ilpitate ya ke ngan madal, katag ipuklal John na shamram kun ke baptism lala, katag pelutoy ke temptation na shell, transfiguration na masikyakel, o ke crucifixion lala. Na crucified, resurrected, na ascension lala. Na parang pangan author siya nga, takoy na kalimyo na siya siyok. La John the Apostle, el pater siya nga, nadal 70, el tamlala James. Kung kandi ke meto, ako siya gusto mo siya, paksilak nga. Na surname sila nga Badander, kat kandi ke maktolu, fasingalit ko siya. Na sonil, sumaslape, siya son leta, luo son leta, tolu son leta, na per revelation. Na el pavakla, el pa beloved pastor si vinen Ephesus, ma fa som katitala, el misya ke natural cause. El som exile na vinet Patmos, ke el ta kankanala siya, Emperor Domitian, nara katakan ke puksilayan kan taka shamram ke chon sapta singalakos miseng pakatakain tutut kunan. Nara nga kaksikan kat ke malutut mataka inkashikat nge kadin sulpen ataka loang na ke maya shamram kunya ka. Ke puksilal John nge na ke katataka na ke chon singalakos shamram kun na ke yok na ke saklukan kan rela mausindig nge. Ito ko shamram kun na ke yok. Staktuk. Nga siya pe enangan rela mausindig nge bat fast na mit. Staktuk king ano. Anan kof na kof o. An kain nakmes na wala mun me maustiker nga si wonsugo nga insang gashikat papakat fast na mit. Mayen Masya nga me mausindig nga intena kasi yaki mga aske nga apa na nga rakatin kain siskon nga gashikat papakat fast na mit nangan kan ikal la mausindig nga.
Kaksin gat ke mollash kada fashnemet ke maritimash misingeo. Nara panenge the coin share screen diga. Inakalemio maritima kadash kem singenge. Kadash ke chon singalakos na fos singalun ke singalitkos. Na bange puksima etagana shesh. Akalemie katfineriti na ke chon sapta singalakos fason gors chiesil da buge fak ngapain genek epaye emol. Wangwit sum na yurin baba fintiakinga. Kaksigin gat ke malututsinge. Na akong fashnemet na ke maritimash misinge. Na pa fak ke nga fak na pa na siwos. Katay na matsalal fungin nga fara mga ro aok ele fara pe mayokliki mayen nga sum na yurin baba. E nga fara katay na makusyak ke inek da wala na lan baba fa akalemyeyak inwen. Kosfin siyak sik katay na mainek nga fara. Na wala lakingan madal berklitsima elolela nikiye yorosfal soak na yurin gat baba bang. Kosfin lang singa kosyakos masaplak nga fasyak sil baba elfa shot ngan madal na siwos. Sefa kashikawos. Ematayuros neto. El pangon sa akademi na paye kikat. Fela kufla na isel, mayan fela kufla na liel kaital. Tarak takosi tal mayan ilmatana yuros, elasin kawos. Pange maritima aski melutut misinge nakatagani prailage fakat fasnamet. Kat kulo malap kat papa, ke melutut ma aspe mataka kelen misinge nakay kat kemolin na lalfung ilasya. Katlalal fungila kumong yang nagikaslom dari. E kaslom kumakalim yila. Ito ka na yurosh, fulok na yurum tiyakain fulok pisye. Kan mayan papel siya ka pasala matanin siya siya. E kashikat. Leila na siya din lal fungi kaslom. Siya sim na taka na siya ki bukmatan na tum. Kenbuan na tum. Akayikat kimonin na lal fungi gilasya. Shukye baosh pengat. Kat kaksakin gom, kewan na tum Jesus Christ kat pray ke. Amen. Ke ikasta si lakngan takariti marita. Inakalemila art description dolu. Description dolu ba etaka na siyesnge. Napangariti ke piye nga. Na description dolu ngen ba the way, the truth, and the life. Pange anan foundation si ma dikia ki na ke exclusiveness ke statements ko machisa sila lang eh. Nakikasta sa fakla chisa sila po ko la fak ngapain kenek epaye emol wangan matsum na yun baba fin checking nga. No one comes to the Father except through me. Kaya kalem yung Christianity exclusive exclusive single adjective siya. Nakalmean pa anayin excluding cannot admitting author. Na kumenan ka kaya if in fact mo Christianity exclusive. Siya Christianity me akademia nga paya Christianity is not exclusive because of uilet sin. Narakat finli na ke faxing ke siya siya el fact mo anyone may come. But John it goes, don't go it goes akademia Kelen si saflalan ka fasya len si ma yokshipe umit. Sisa sil tuya ke fak ke pasalalap katay na matsya mata leilalan ta ka na yuruk enim. Katli fakyak peki fakyak long lus ngalit kos mo ngon ematayan siya ako lain merat ilal fak fasya met na kewa siya long maingi. Ilosin wipe fak fasya katena matsya mala leilalan fasya. Katena matsya ene na kofin moul
Ilanta ko so na siya may sang wangan molo. Nara kaya kalami sila kaya Christianity el exclusive kesipen there is only one way to get in. Napakalimiyak nga. Jesus alone brings men to God. He is the way, not the way. He is the way. Napangasipaya siya disciple nga that eventually the ko in lalalfong ki olela sila lem nga when pa nga in kenik sugo na in kasao. Jesus el God. Na assurance siya nga taga nakalimya na ki deity lala. Ki person of Christ lala. He has the right and authority to make these promises. Kishipel si fena bason singalakos fasit ko nakalimya la. El fact na sielos inge ki kositay atari kospa oye peta babatamok ingele kositel ekosliel. So everything Jesus says and does demonstrated he is one with the Father. Nara inakpay vaksingan nagkasta sa bakla. Jesus il tabuk ngamata yurubo spell na leles. Na Philip ya pay kum tiena eteya. Katena macheliye yatari elielbe papa. Na ifo ka kum fak mo fakalek papa na sirs. Philip ya kum tia lolal fungila ngamatayin papa el matayin nga na Jesus il fak na sinmet tamalut-lut. Kas mga kaskaskin na siwos tia masik si fena. Papa siya matanayin nga el na para maingi. Lalal fungiya ki nga fak mo ngamatayin papa papa el matayin nga. Kus finti lalal fungi mga fakingi na kus lalal fungi ke mga ara. Nara Jesus word kaslan Jesus akalemye la el pepa papa. Naurik malala akalemye la siya papa tamal in kashawa. Nara matamalutut nga matawakin akilen wen kulosin natin kat nga la el welal ke matawakya. Nara pa kisin siya kya nga el siya sil Filipia nga nga ilang nga matayo spell na loyales. Nali na Philip ya pa kum tiya na iteya katay na mat siya di yatari liel papa. Uskak siya ba siya kla ifoko kostla lalfungi. Wangan siya kenek makumkan mis. Mayen elos welal elotelos matamalutut nga kasensyak siya nga takata anayin ake. There should be no way to miss it. He made the claim over and over again. El na fact. Claim sila nga. Di na ki malorelao. Di na ki oye man malorela nga. Alos te li. Ki nga kalemi kaya nga isa kalemi pa musingi. Jesus el taka ki malutuche kaya na kalemi la el taka in kasao me. Na fela. Plan sila kat nga. El sa pa wen kulo siya fan na natal nga. Na wen kulo siya fan na natal nga el taka alakay lalipu na taka pa si siya lamolin matfin fela yatol ngol tolo. Na fel so musmakulu klasya. So mi siya fin siya singe. Na ikaya ki kataka siya puksilal marka. El taka siya na naki oya siya ma. Mark el taka el siya na yatolo tafo ke molan Jesus siya. Musing John ba taka siyam nga. John siya pa katitama samasta John Gospel na leta tolus. Leta siya metluo tolu ki John na fekya. Nara el taka in kasao ki siyam dutila siya kaya. Nara
elken orela olela ma takain ko shaume. So Jesus can make the promise of heaven. Si sak looking akasing discuss ko siya yamen. Talik tadik nge fact na sikla papakatin nan ta pela me makalim yung kat wikepe wiyeta. Nara here and there ngale compare delin tala pekas ko siya Tajakta, it's gonna take a little while. So Jesus can make the promise of heaven. Jesus can orela olela in kashaw na sinmeta. Put the reality of the place and exclusively of the path. Kalmian pa elita mal sham ki main kashaw. Eloye peta kifak ma path genik sukong. Special ito pa maki kat papa kat wen kat ngan matal kat na kay wa ito masingan. Tana sielos ma sasya na ke fin pa nagadaliktik nga. Elo sasya pe na ke in mangin isyung yakien elos. Nara siye ma mga finshak pe ke kita kalak na yeneng yung pa. Inte kasya yan na kumakay na kat ma ash elya line physical ailment la sin kain som me insom na ke me physical ailment la sin som na ke lomalu ke sen rika Wednesday ka frete. Nakatsipen gani ka pa, kikatakam ta isla pel la sin lutimang ya. Kosfin din, kayan pel katalu katsilaklak na rela fakakla sa kimnit lime ko singol nakat mafal. Masilan kat malan kata, have no time ka space ke. Malan kata, ininan priorities, ininan masimit makat dikiya mapayok sipeyo. Pakkalemia ke meto sapton ko stolngol dolu makat dashamon pel na kaywa. Suk mit dokshalan gat emasyosuslal. Ngali faksilom ngue tam talgin yung afintakin kom topuk na ke faklawon na kikat kasing discuss ko siya yamen ana ki nga fakataliktik nga alake me uya pege model ukoya ke men sie pelbe kada mo fastigi fella singa del kan flok la lima nga inkan kasha lospe men pela banga lupe nara talik na ta sa kepe tala kasla sa inal na shukyepe nara ke olela si ma sham kun ke kat sham kun na ke me olela ko mata kain kashawo the promise of power from heaven na ole langay matakain usi comfort na siyok na sin matamalut-luta promise to comfort the disciples heart masiman kasalosa pa men di elos na William 4:4 aspel madaltepa na kalim kikata masmonyak na silos nga na elos anayin aspe alolola kesin point di siya flyen molan lema siya kya kanalek siya lafa kanal Judas el tacakanalek al will al 4:4 alim Peter el lafakanal I know not the man el mandikin la siya Jesus namen Jesus matawakin na ako la matamalutut nga ila fashlakel tal na upetalin kalim ke faklala na para i-promise here is a promise si pang to comfort inusya comfort in akwoye in cielos na inesla pesang lalosa so Jesus is not withdrawing from them el te shikilen somlakel dal sinapang aso yesi malerela nara men kadeta matamalutut ngeta pela upena cielos difficulty challenges as na cielos maupeme aspe makishangalos nara elette somlakel na mayen eltakain kashaw levelok na we na lesom namta ke rocking chair si kamda na relax mate pangen elesom mitlakelos tasakta le actively working them tetui kashalal na cielosa elesom na in kashaw na elesang na cielos pakasing ni sa fakmo infinite resources kasha may wangan siya flya na cielos nara power
male supply na silusa sikyak ke orek malalusa na sikyak penake el topuk proy lalusa el ke elojin kalem ke masinge nakikasing la sa dalmo Creator Works na konfinnan ka na kela me kalmen Creator Works singe Creator Works katfin liye katlibe masi pang spectacular me work nara anen mana usknyak mapusle masikyaka na tia el fak lo leng na silusla ko se to Creator Works na konfinnan ka na ke mesil fak nge pailange nga fak na pa na siwos katay na machilalalfungin nga fara mangara Au ele fara pe mayokliki mayin nga som na yun bapa. Nali nga ako me finnan ka masingen ke faksingen. Kasi malelikia som nga elolela pe na sikum nga kum finlalalfongi akosten. Formula na fyseshe bangen. Naraking akalemye piya nga pa fin pa edal nan ka. Ke Peter elta sikelen färske kofa. Denna Creator Works pangen. Ke lemele kalla kofa. Na ke wine. Denna Creator Works pangen. Denna spectacular. Kanin mangan pa katena din caption na ke faxilan lemwe. Ke lemel onwela. Met masya. Met kune. Denna Creator Works pangen. Ke elfolokon mamula Lazarus. Kanin mangan. Na mesilolela kenge. Gilvak mo, elas ka na Creator Works si Belgil Soma. Nara, katkan nan ka na kela, finle mel faklay sikyak. Na si masom, sa sepen jikan pakanek ngipa, anak yung afaka nga, pel na kayo nga, engan ki nga takapingan na lena mo, ngawi ko uspe na lut-lut. Na si mako na kaya pa, me, Jesus had never preached outside Palestine. Wangan pelsilal ma el preach digunen Palestine na kumenan ka na kela kal na sum na Europe ma ke molin metlala el na pala mama Paul ma pala ke finen Rome kanin mange nara Creator Works singe pa geographically rek malal lalo sa fashilik na fela na fon na som narun kai si matan fele o pe kainin ethnicity pangan masimam tak shambram kunya ka na sam kun kim tawa ka matawa ki Jesus dealt almost exclusively with the Jews anen with Jews pa in kayen with machisil me urekma in mashlo nara etukun malarang Creator Works lan met tamaludut nga ette met choose makena ay keklaban na sin met peken nara katliela ke pelsin na malemel mi se molya ka church matawak na me anain matawak na pasin isanalos ke esam ke lemel mi se kasi takyang na sil Peter el taga to preach na tausin tolu forla na gitin pela Kirshipin langkalang lankat pangan Creator numerically pangan masima fact ma Creator Works nara ke oya singan ke arshi sanan mo de takana ke na arsh pesanan mo de lalalfungi molin ngon lala losa paseni nara katfin nga tanglin na ke triumphant and entry silang le malsom del pa paso for lambs ko Jerusalem de ta kisekin yak le pa paso for lambs ko nakatkandi na kela kada Creator Works ma sikya ka pa arsanan matlalalfungi ma elalalfungi ke
orek malan lema. Nara siebe mai sikiaka pa elos pavakla. Jesus may have raised the physically dead. The disciple were able to witness the spiritually dead come to life. Kalmean pa, lemel akmolyak Lazarus, el akmolyak met mise, tanake iplan met tamaludut nge, pakanten met ma mise molin ngan lalo sa, na pangay si Creator Works ma edelera ma eta me matisa sil samram kuna. Naraki Paul the ko samram ke lua visis wasakos na kit ko sa lange. Tasakta yokle na pakoten lan kat elong silal na sies arulan na yok pa ng kikat misen ngan ke siakos slash elak mulyala akmulyakat yak o anakil akmulyalek Christ. Kos mulyakle ke langga langlan kat kikat kapasyang na sin Christ Jesus. Katilak mulyak katyak you're in Christ. Lingi nganen mi siya takat fawela lemi enin kashaw. Ilara maingi nakalemye nakiful na kayo fasha. Kaspen langgalang lalaplal. Kelang silal siya akalemye in Christ Jesus. Nara katin kain Israelikla. Kami kalmen faka pa machi sa sila rate na maus ngak na ki mga sikingan from kin na ki oye mamit na malutut ngera kalmen fak sila ngay pa distinction siya between Jesus ki malaro finfelo mail aksya fila finfelo kalmiyan pa extension siya sikya kirek malala through the disciples, na disciples nge erelameta lalalfungi, napakat lima polil da kape, na ma ora ikekalik na sin meta pa sinisa na, pa sham kunyak na ke, yok elik singe, na ke Creator Works, work ma singe. Na masita ko malolila kaya pa, eto pukyak pray lalusa. The Spirit's power will not only be sent in Creator Works, but it will also be evident through answer prayer. Narakasima ngon ela using at the kalim makena ke Creator Works correct ma usnga kyok ma metamalutut nga akfashe kamatlalal fungi e kalim ke etapukyak pray lalosa. When natin met elso mata lepole yudrin kat papa el intercede el sham king amprai el sham kesh na sil papa na pa fakki fosingal dolus nga lagor fakla en afara kate na makusiak ke inek ta wolen alan papa fak kalimiak in wen kos fin siak kate na ma inek nga fara nara Jesus promised to answer prayers of his disciples. Jesus el olela maletupuk proilan matamalutut nge. Na ensimain taka na si kuma pa. Te kalme ba mana kayo mat pray na sil ke siyak sil in prayer eleusi. Nakfasisto as kuwentuk ka setiget sila kan soklan ko siya. Sham kunyak na ke define genuine prayer. Pray ma payip na pensiyas na sinlem ka at intafal na ke lang silala wilal ma akademiyak ke payapal nata siya. Pangan kalmiye. Ngakom dikan pray lensin na siya ngamin sumuniya mo siya. When fact ke payapal ma ni kumakmas. Mama will of God pakan men faksing. So to pray in Jesus' name is not to recite a magical incantation, but to pray in line with His will. Pray lasha
request makot sin lema. Inkain masima lem si fena elkan sign ye inelke. Na kung siya namot ke nake ine kommusenge. Fin patalik sina di kom el somara masima tena wo. Nga komet tena proud ke. Anakatin naman kimutan ti talam nadas patlik si marala makluksingen. Nangetang di na ke prela kom ke mga pransin lemkat ke. Nara ene na makat pray ke in genuine. Pagkasing genuine el pay na pay. Pakalman genuine. Nara kinga kong pray ke in lem Jesus Christ ene na kadin pray ke long silala. Confident prayer in the name of Jesus according to his will. Now will be answered. Nara, when that answer comes, kitop singa na tako na si kumge makat pray ke na kanya pa, God will be glorified. Wala na lang God e akalemiyak. Nara, passage sa kumaridi ke fa singal dolu singalakos piyenga elakalemye ke kaini nolela ma Jesus orela na sinmatamaludut nge. Siba the promise of place called heaven. Elolela ke en siel inkasao en asinmatlalal fungi na kewa. Olela ke path to heaven. In kenek sugo may kolla simit na inkasao. Na olela si ke ko mataka inkasao mi. Pange kata mama leme lolela keo. Na na engagement ring sima siyan yan si esang na sin me il siya mail merit la siya. Mayen olela ngayon ilu siya finshock na ilu siya excitement makatin enganak ke na masi makatin enganak ke pa kilmi siya so aktari ngayon in mo enganak si masilin nga ko may ma face to face na sil. Enganak in liyan. Enganak ki mol mapatpat singe. Masima eninain an kikapun na naklasya e an yoros pinganalena pa. Ole lang en nakay watakaki command singe. Sap singe. Pakum di ke screen ngan keep Christ's commandment. Kikastas ko saya ngan di ngan reading anak kita ko inakos si Sakluk karang nagmasaplan Christ na perfect ng keep Christ commandments yun nara oye sima English si kuma pa elange believe in me lalalfongi inga nara kalmean pa these promises ole lange are only for people mananaselos who have placed their faith in Jesus Christ alone. Mana na silos malikia lalal fungilalo sa in Jesus Christ. Magay fun. Nara, these promises are only for people who have placed their faith in Jesus Christ alone. Nara katfinchil pengat lali nake ulela lalnge nakalmian pa ngakom you and me to not rely on ourselves. If when Jesus is the way, tingakom. Wangan mat som na rin kat papa, finche ke el. Nara ke el pa in kenek sukunge na wangan uncertainty. Wangan nakanla. Mayan mapay siwasipange. Nakalmeyan pa kishipe singan fakikle you do not need to fear death. Komtie ene na insangin ki misya. If elmo I am the way, the truth, and the life. Nga pa kenek paye emol. Napangan kata mama taka na si kom katingkain me matawak meditate ki malutuchi mataka na siyashne.
Na para kel suweke el wala la kingon matal. Na pa fak la kus fin lang singa. Kus akos masaplag. Nga fasyak sil papa, ele fasyot ngon matal na siwos, sefa kashikos, ematayruos, netok. El pangon siya kalimina paikikat. Fela kufla na isel, mayen fela kufla na liel, kaitel. Tasak ta kos etel, mayen matana euros, lasin kos. Nara main idea si kimakat tafana really long lang pa. Even though Jesus is living, efinilem lesom, relationship between Jesus and his disciple, Ashwoki aitaile Milos takenike fashna namit define kimasi pang langsi. Fashna mit. Nara langsilan mat tamalutut nga na sin Jesus ashi fashna namit. Nara tako kada shamsham peke langsilan lemsing. Ora elikia me gasha singe comforter singe matayrukum. Paila sure na ke spirit ngan matal singe. Na el shamsham ke peace be with you. Nara matamalutut nga nga kome fine follow ke pesi malemel mole. They walk step for step with Jesus. Taltagay na 4-4 fash o fashish. El dal experience ma pespes. Li maushngak ma elara. El dal tagay ni sompe na ke merat. Oyepe funerals. Katapela dal to ni mungo. Katapela mungo na shishik. Katapela pritma ureklebe na sin name ke pawel. Nara siyang sita ashirun matamaludut ngemo relationship singeme etui. Jesus is living them out. Ele fashla keldal. Tajakta nasilda del pangun mo, there is no way their relationship will survive. Na pa assurance si mga kalimila la. E fashna. Assurance siya kalman assurance pa masima etakain anain me akpayay na esikyak. Na para katndok shamsham ke ngon lala. Pangan assurance si comforter si masima etaka inaulala in mashlosh manel ma masinga el wolikina ke el mol nda fela men el kan argentina el kan ashirum el kan ashirupe. So Jesus assured them their relationship with him is not finished. Their relationship will continue to grow and develop. Sisin lalos nge. Aitayin nashlosa fashionamit. Kap fashionamit. Nara paila kalemila. Characteristics sige o yasima. Kalemine pa makilang siya. Matamalutut nge akilin mamailulay nge. Nailo siyam dak matanek. Inlang sila losa lasin chisas na Milo Saroya matawak dahil kan demonstrate ke oya matalarap na sin matsaya. Jesus of course will continue to love them. Lang sinail dal and his love will be experienced through the gift of the Spirit. Nara lang silang lem na silo sa paeta ko ke comforter si ke ngan mataling eh. Nara, Jesus il matawak in Shamram ki somlala. Jesus begins this farewell conversation in Mashlol and with Tamalutut nge. Nara lolela na ele welal tal nitok. Napata ko ki katwindi ki kastalan sapta singa lako singa fasin ki toluvakla. Jesus il fact, Jesus il fact na silos nikos forsknya ko in situas.
Lalalfung inkat, lalalfung ipe inga. Pakante na ninmatayin lom sin papatamok, nga fasominako enchiwos. Fonat yoing ngalkan tiep ka in fact, maingin asiwos. At kung nga som ako enchiwos, nga fa-foloko, eskos na yuruk, ta yen nga matawe, ko se fa oyepe matawe. Nara, Jesus iltena sham kun me olela na ke distant future. Ingin alsang masina silos ma elos kain pala la lashin maslolos. Nara, el matawakin kasheloshin kain te pangun mo elesom na sisalos lake me el fak maleso folok nirin kat papa. Elesom met lakelos in ako angelos pe pal fak nge. Nikkos forskninga kain situas. Lalalfungin kada lalalfungin penga. Pakante niyanin matalom sin babatamok. Nga esominako anxious. Nara som sila nga ilsil pesang na silos in kanita mail ako in sumara in ako losla. It describe how his relationship will continue. El shek na shikinak kalemila relationship sila los nga at yetui. Nara el ke focus mit ke me lang sising la el ka nakilin la matamalutut nga lang sil. Na el akademi pela. El akademi tari la should be akademi. Lang sila na sin matamalutut nga. Now it's a give and take. The disciple of Jesus. Masingan manakalim si. The disciple of Jesus nara as anguish lalos over his departure. Mayanelos molin mo tanan gan ke future lalos. Teacher si lalos nga. Siya talalan na lang sinapay. Del deeply care siya. Ele fast la kailtal. Nara, their hearts have been knit together. In maslolos na ki lang si lalos ala fatoto. Maki-experience lalos ki delta kainim. Gugungay. Na palemil fak na silos. Kulo ki lang si lawusaan. Na vinapangan lang si lawusaan. Na aso yesi makuskapen. Tafala ki lang si lawusan na sip. Na pa el me efakla. Edal kain akademi lang si lalosa ki sisakluk. Lang si lalosa ki kasingay akosten. Napal fakki fasingal mi ko singumangan kos fin lang singa kos akos masaplak. Napa keep Christ commandments singan taka nasikum ke. Nara kel fakangan kung finesom na tin beki murichi magadash kengeta na ke fasak longol siya nil fak mo katay na machilong liang masaplak ilang singa el silang singa papatamak il fa lang si pe el. Nga fa oye pe lang sil esi fe na fak yayak na sil. Siya sil tapuk na sil el silang singa fa akos kaslak. Papatamak fa lang sil na nga papatamok tataka na yurol emata yurol. El siya tiyalang singa el tiakos kaslak. Kas ma kuslong si tiyamalak si fena amasin papatamo papa siya sa payeme. Kos fin lang singa kos akos masaplak. Nara in singa Jesus proof or Jesus described the proof of their love with the phrase, you will keep my commands. Pa kumdi ke screenan ngan. Keep Christ's commandment. Jesus il akatay proof sige lang sila los ngay sikya kelo siya pang liang malsap kuna. Na mesi felas nam singe pa fak ngan. Karangan ng masaplan Christ.
Kel fact nga nakikarangal ng siya nga is not singling out a particular command. El de fact na mo ang nikum ko show ko, nikum pusapas, nikum gasgas kikiep. Tipangan masimalaro. I'll keep my command. Nara wangan siyasin mal sap ka masaplalan ba el shailan. Kalmiyan pa nakaiwa mama akalimiki pebal nata siya. Yokshipe. Mayan masir shamram kungi pa. El shamram kungi ki elosiakosten in kain dia command siya. It's a life commitment. Masima elosi kain mol kungi lang si lalos. Ki lusian mol lalos sa. Nga kung pinnan kaya na ki malutut si mga kung ritiya kaya ma tokora solel o nga ye ma elorela somrela may unlala nalte na long mama me Samuel el fak na sil makad el fak sil Samuel en tafon sil sola elta speria mulal ekek tokosha sila na emeleka na telus kata sheep cow matako mamawua edal akfalet ki somrela may unse Enzima solil patatle kaya pa el usto ko siya taka na el uskanin mga kalme pa el tena ukwen na phone na nara papet ka na si kum nga komunitala kikacham vi keep Christ commandment katfin ka na usta sisin masa pung katas na phone na nara kadinitala oya si masikya kemelutu de kaya Kasingit ako ilaski Chermaya sapta pasangol dolu. Ako stain singe pa si keyword ma taga ke malutut ke week mi singe. Nara ako singe taga penake inkan dieng command lan Jesus. Naman katfin diyan na ke inlang si Jesus te parkin si bange. Te kanji mga amsum nagikarat sila. Anin laman asya na in laman negotiation mamakatash kaya. Malim ka del fact lang ako mindiyang pa fact la. Elita la kata mga upe. Tasak ta pangayan si met Christina ene na in ashkeo. La kasha shinge mayunsi. Na kati cherry pick mo kayo na mo mamakat eskatyang na kaya eta ka fushesh. Elfinte palong la masi maupema ke pang sinasil nge insom maulin met misa finsaksing nge inusta matoas makuluklak ko na finsaksing esam lang a fakla el matayin ka siya ka el kan falok pa na ka siya alvin lang si didn't have to go through what he go through Tasakta ako stain ke plan of salvation lang na sin papa palora lang ito ko relax ka siya nga nara king akong fact mo ngat mali yang alam si Jesus nga ako stain na sil di nga ramang tasakta katinte ara na mama takatanan fushesh akat kaingkin maupeo Katito la, kikasha shinga alina ash matakan kishankat. Katapelo, katakapan na kufla ngayon tang siwas na sin metsi. Katapelo, ngal mamita fakla kesha. Mga si katash kinga, may una upe si katash kinga. Na sin met malang si mata, keep Christ's commandment, met ma lang sim tayin lulin karangan yaklan ka ata. Napayan na nga kadingat lali may kayok malta ka entur na kinasafla. Nara our genuine love for Him is truly revealed when we obey
the challenging commands during difficult time. Genuine love for him palang sila na pena sila. Nakalmen reveal ikekla kay kesakle akalemyeyak kipelsima we obey the challenging command. Makat akosten na ki masap makatlima upe tasak ta masak man karangin kat nakatindi na kipelma challenging time. Case in point, 先验起，先验起的概念呢，when Bible of fact kisam sa kuma mata mit nga kisam ngol fos singol. Kat fin shun ye it ngol. Shun ye al ngol. Yangol menge kat kanorela. Nara kat nget la liela fin panga kat matawa ngamtak shun. Matwa sinagay it ngol ngayon ngolon kosh. So, my point is this. Kipel sima nga konek my beautiful wife. Kipel sim konek lover loman. Kumpayak yak siya. Elvin siyak na mode. Ka courtship siya urek man na kipel sima kat fosh, some honeymoon, some vacation. Kat ngit lali pel sima dem take wheelchair siya. Enen na siyen karangan katin kain kashakat. Difficult times. Ke kumura na sin siye, kumura na sin Jesus. Katin usiye katapit siya. Nara usiye na siya. Katin matawa kliyela. Kamen lal nga eh. The world knew Jesus. Loved the Father. Because he obeyed the Father's command. Fela tal Jesus. Na lang si Papa Tamuel. Kasi pinilakos na sin Papa Tamuel. Nara lang si pelas na sin matwiya siya. Inkain kalimpe. Inkain nakilinyak pe. Pasi sara ki James kileta lalang. Asamram ko ne kaya. Apkan na kayo nga false theology yan. Sang si kufan ni Mel. Sang si plankitan lalel mushish. Na lang si singe, di pa si sara, intakan kaya siya petalik natas kaya mga SU partner sila in merit leo. Ngat laliak woye. When the coin gets tough, mekatero, kipel si maupeta ka na siya. Nga futungyam tan kia ka, kipel si ma elvinasis ka tama, stroke yak, kangasifen akanin mangan, ngakan sam ke mange. Mungkin nga pangun mo, oye si mga sune, upena pa ngalilapan, kasalan matan kia ka na sik. Ingan karangan niya. Elkan just walk. Elkan fast. Pasi sarang nga fact na sil, pelpos. Masi kumuralangan, nasik, elyok si peligi namin sum nakiwisya. Men pakanten ngali atari. Matan matuyak na sistem tan kiyo. Am kulta maya. Kepelupe. Ngali mange. Ngali ke matak. Ngali lokalok lan member lan matan wisya. Napan nga fact na sin masi kumrela nga akelem yela kumetlan gatsi. Napan nga tena elia na sum kay no yesay. Avak pa na sila kato yen matan si baliang siya uloman. Kastan gat fact la matan si tisum traman ma matan church. Fact ki pebal nata siya. Napan nga lang si sing the world will see our love for Jesus as genuine when we gladly choose tough things and obey Him in those. Kate love is
Katpangan na mo when life is soft, safe, easy, proof little. Iconic moment. Komliye la metse ene na napay kasha. Siyang ikatito, malong sinapay mukul tamayo. The elderly man who parades around with the healthy, beautiful 20-something trophy wife on his arm, or the elderly husband bathing and feeding his disoriented wife as she slowly loses her memory. Bien apay makatesang liyak lang si siya ngayon. Mukul siya mamtan kia nila na may trophy siya. Mukul siya maliyang matan siya kia ma el disoriented, el na kasha, memory lalanda kwengen le, difficult times, katin siya lang siya. Jesus show us what it means to love through difficult obedience. Pailu som palong la fin saksi nga. Nara Jesus love for his disciples. Pakalem ke passage magat taga reading eh. Pafakla katay na may long liang masaplak elang singa. El siya lang singa papatamok el falang si pe el. Nga fa oye pe lang si el si fe na fakyak na sil. Kom ni paspelgat na fak mo, God loves me. Paspelgat fak mange. Tasak ta, God na napay ka din na lapay lakatilang si God. The creator of the universe, the only one who dwells above heaven, elang si kom elang si nga. Nara, oye si mga komisyon na sila lapay lang si God, ekat lang sila. Kadin obedience na kima elfaka, commandment lala, kadin aksol. Na aksol elte, katin pel na, papang singe. Pasi sa nga fakla, ngata ka na yenengi nga mwen, in kayan mo ula ka, syafla. E nga ito lang at tanaurela. Naraki, pel si mga masek, liyak na lang silang kat na sika, nganget latang in siyak men oye si masikyak si Chermaya mapangil el malfosle pe excuses look burning sensation maakaluta ka na sikanta ka faka kaslan kata ten siya nang sayepe o anang kutong na pel si mga shifella mga seka pangipel si mga liyak na paila. Now wait a minute. Sika the kat papa long sinapay nga na sinagan pang silal na sikne. Ke malutut ke Victoria the fakke pang na si Chermaya. Ka fan finikay simetan gat nge. The kapa na sikumin siyak la. Ka anakas masil pangun kat na ke. Akat ayla na malan fellow mising. Napaya na nga kipel si mga liyak nga siyak yak nak na sinsya ula katalikti ka, mtayin kiya ka. Dalnak na stusis kyak kima si mga utaka na sikni. Nga siyangin napaya nga julpe, falokun mamay kekta na sika. Kemetolong ulal ko singalal ko fakla, som faka kaslan kata na vinfela na fon na, pangasin kenek mga kanara. Narakikat, sompem tayata na luluwe, kiutaka opportunity lakngan kain, wika sa ki Henry School kain, deliver alumit. I was so happy. Na mga katpapay, na nahako lamitigat for. Nara, siya mga leloang na kamisingya pa, ngan liang akwo pella ka. When fin pa siyam sa kong ifakla, lusian mo la sa yeit ngayon. Ngayon, ngulon ko simising. Napanang, napasya lusi lalalok, ngalingan nga nagawifaka kikaslan kat.
namen elawit si ngan kain diela eninasin fakyagali kaslan kata in patati in cielos mamashin shelkin gaslal malakin gaslal men pakantin mo de kupoy tasakta in orek masilakan kan daga fakik kaslan kat na may price silak nga pray na sil nakmanas cash yang ante pan lang met nakiungaya kumin usi na sik siwas pa ke kasungan kan mouthpiece tafel na plan pel siya nga fara nga experience ka to yaki insin na di kain ora mga akfashing nangalilal ka siyam tawak second and geniklakan tok na wala mga kaskata nara pa matawak consistent da ka lako nga finchak kin makadinda ka in kain tafela malutu chinge we betjon da ka malutu da ka lutu ke chon sap taluo pangan pel sima Banda ka chama ke chon sap taluo matawak ki men sima kofa ekle wine ash pe si par ekle ash significance ki masingen da fasinga lun ke longo lu singa ta kan cham kun na ke tempal sima tie kanau shekle na ara ka ta ka in cham kun ta na ke malutu sima ta ka musinge nge ma academy la keep Christ commandment pangan no yesima maluto singa pangon kat makat fin lang si Christ kat matain akos ten lash na kay mal sap kuna ke kas fototo pangan masi mataka na en si mataka kene academy na ke example ke apa ash oye mataka na sish kata mafushesh pangaram ke self love long sinapaya academia ke pelma iconic moment matangyo manin na kasha si taluksin dumin na kasha si matalanjelo men na kasha si akum taka tula si skelgi pel si malin nangan welal ke palongla Chrysel etola elfin te taka misia ke kom finsak singe na ngakom te kain small mapatpat nara kel te ka rela o yesin akademi lang si silal nga na si kom ngakom nga tang lila payena there is no reason for him to love you or me. He has chosen to love you and me. Silela silalin lang si ngakom. Nara, efakafin, God returned that favor in lang si il. Nakioya nga en, katera fakya, matawakin lom siya. In lang si, tan kiya siya, kamugultamaya siya, taliknata siya, matawakin siya nga, namtawak falla na siya. Napana nga malututa ta ko ingi nga ako me fin lang si falokun lang si silas na sil nga katlalalfungan mo kayo na. Akos din na sil. Napafakla, believe. Lalalfungi, if you believe me, pamasima nga islape, take away si mga islake nga. Fin katlalalfungin Jesus Christ. Kat kaksagan al malututuwa matagan kasi kat ki len mo siya nga, nga kaksakin la, kat kanda ka, niki lusya siya nga, na inda kain akademi na siyeshke malutuchi matagan gashakat nge an kan usi onso konge nakat pa aksafela ke proy in jilba na akademi na siyesh long sisi mga komen na tafela sin matwiya siya nge ala na ingan las onso kong matagan nakat pagkajekat kaya
Lomalap kattaganaki akshafiyantaganilasha. Payapal natasha masap singa ulmosishelustaka. Masapon fuko singal tolu fakyang dako. Oyepe leimel daka lutiki meto saptale mekoski insewowo. Na Paul el daka Masai Church. El fakla. Fakon ngon pa langsi. Engan na samsam kun nake misle aru rainbo mongfushesh si fena lem fe wangin masapline maingi bukon ngolon koske pa pa lang kasi fan nang langsi kan sang nenek nagat kuloki online kusay online ministry takan kashakat kadin kan taka
longi gastan gat kil dusing evat fashelik kattaga nga mo na phone chi nge na inda ka ingain gasha ka di gestalin lasha pina lang silan kat kataga malutut na litu nak na suya proge ka din ka inda ka akfashila si temple dia kain ka na usyakle nakadita la temple si ma Solomon ilda masaila elos taka ityap me nekipel si mamsayak temple si mit insang aula lom nuk siya pa temple at Solomon pele aska kato ye me ta fashion ita kayen loyalist ka na kenli sapta ya ka na usyakle temple singe na pa elosomne flokesho Babylona te aksasya ye kel Zorobabel a temple jebena ita kang Zorobabel's temple na pa fashion siya ka na usyakle na era del renovatie na ba siya ka na usyakle ki 70 AD tugun Michel and Christ ya lemil palyak mange na wangan temple siya masayak len ni masenge langat na papolel fak lang akong pa temple siya masenge na pa na nga inalu ke temple siya polel fak kirum saptas nga lufas siya nagaluo nga kumin si fe na tako ay na may kisyesi nasil na pa na nga pangan alu pa ilakum katinoy na may kisya matal siya taka na yamatal nga kulo ke malutut wo katin ka inda ka samsam kun ke temple siya nga litu temple siya matakan ka na usyakle na pa na nga kum masyama siya nga ke pailang siya nga ke Jesus Christ siya wan kulo si fan nantin ka siya som mi siya tari pinsak siya pangay finchaklan ko siya online ministry mataka inwi ko waski len mi siya nga lang si baklo malap na siya was mataka wigat kilen mi siya nga na ina ka dinakilin ko was metigat fashion ko manakilin ko tamtal pedo sit Thompson klo malap tuwan na siyum klon chinchawan bain ko was wipe tumdan si wiyash nga tamtal Luciana Albert an bain gombe wikum yang tamtal Kenya from Columbus, Ohio, Columbus, Georgia. Bain ko was kayo waklo malap kat tawak nagkakashik masi kung fakawak na kaya nga taliktik nga wakriya na upe mo papangaki kuminkas English kas kusay main ko mo wangin na sipel na makatarang nga record ye aske YouTube finwan YouTube account lum kumrela in main Facebook me tiliti mga na main nga rek magan reference best ke mga akidalin som na kali pesima tel inina na aske YouTube aske inek Driscoll Jack narangan kaksigin gat kay was na kayo matagaw wigat kilin singa kadakolan vasili kipel singa we are pray cash kaywa ke mama sikyak nge kadin gashakat yok na gedalik penadas masum na gelom nutu dengi alena yok ilya lash kishpen ilya pas gedalik ne kadajelos udak pe moyak ngal sum na gelutu de we be shut down on government lasha but pray na siyum gat pa in fact kilom malap na siyum kim dawakin tagay ni lasha Dakilin la kung wigat kim dawak ni kishafla kat kanak sa fiela kat finne fashili kat siaksum kumin nakmanas kasha kat kolkat kat inte shafla na ke kikiyap dalil siya kuluklena malutut lom ke mante ata kain kash kat pe kat inchi fena likat siyang na pa na ke malutut lom nga taka kat inukakat lagi kaslom mayen samma pelo katakilin ke akil masikyak ke madashpe ke utak pelan met kollas finan White House kat pragelos kumpay ta lamefal in sikyak in maslulos kat pray pe ke oya masikyak ke national stage ke international stage ke United Nation
Finne ke ensium fin fela Israel. Ke mama sikyak. Katitala. Lokalok nga sikyak. Kometa metdiki mga sikyaka. Panangkasikat na kewa ma sikletala ke masikyak nge. Ako katle. Kadinitala katntasano. Many fancy makum. Akalimiki sietestoniga akos fasingal tolu. Nagasingalal ko sila esikyak. Church yaw dakyak na ingasawa. Nagamaakalimiki fakyak sapta singalakos. Lela kadin ka inakola. Nakitalakyak singe. Som nakipaganyang singe. Metti kita ka. Lanwin na dum. Lela nakaiwa. In rapture ready. Tapan when na dum. Kat kulomalap ki malututlom siya kayakat. Ki fasya di klasya. Lela kalang pakoten lom. Sisin silang nga matalin wikat. Ki fasya di klasya. Anak ki makalimye. Ki leta lom na sin met koren. Ken when na dum kat kulomalap na siyum. Amen. Alright, kulomalap. Pangay sapla yan tagay ni Lasya. At kaksikin kat ki. Katagan ki lusya singe. Inkain. Aksya fila mamakatash kaya. Lansin kat kaya. God bless you all.